Pini Manjalong Karbiang Longsen Supplier Association ahin pen pherang kiamai kangni. Pinya da por phai baji ke prachi tim apor pen Manjalong kido Karbiang Longsen Supplier Association chihek pen kasa songa tum pen pherang kiamai ingni. Bangso pherang kiamai ke hang nang koki tobe jo por hut pang thek thek the tum Dimapur along banghini Michael Tirang lapen Bijoy Dawlo grupu alang litum sangti kachu Jordan bangso hut sangti kina mabang awat i mathasi alang long kachibia gunda tum aphan hoisi banghini aphan ke theng ke choklapen kilong nangja tangka anta chelong lidat ajani lase ahok pet pen kang sailong litik ke Dimapur anat sangti ponlong le mati arni hot hipin pen Dimapur anat sangti ke ponti in hapchek nang kokpu pisi Kongchun Ban Gubinson Hansil pen mai pujon tenton be ahin pet pherang kiamai along chai ponlo Michael apen ke Puna apen bahini Puna alapen poisa makin itu long 35 31,000 bosipu adola jitik tenge bongkho batada 1,55,000 nasona amoido bon name 12,000 besi surkreni besi nangutun cholo baki poisa bangke nangolo delo hala so stokis amani ali komnesi asila so bangane tomangke ali komni thanangke da Karbialong long banai na pengen itu mana baklang na pengen aroma pengen insai long nai itu katsa katiman nangke lahan do koma visi itu nangke aku ada pengen stokis dengan sedang direct aku dah orangnya ini bom kan stokis dengan bangane koma visi pada among koma visi dan di Dimapur bang tapi bom Kapon itu kami nangrolan kapon corona dari itu kami kama tidak. Dan ketika Dimapur kan sampai dan supply. Dan kami mau decision sama ada nih kan.